دما خوش به تماشاوان هجاج بولتنا جیهان روژوا هری داوی و یا هری بربچاو گرینگ مجوار هلبجارتی مجوار پیشکش بکن ده ناوا گشدانان ده دیسا مجار سرکه آلوزی و شرد نابر ایران و دولت نیکویین امریکا ده دوی نابره ده جی ولات کنداف و اردن جی توپ بارانه او ولات ده نابره ده جارن ناوبینکاریت کن جارن نابره ده توپان دخن لیاب آلوزیت ناور امریکا و ایران ده باندور لجیان هر کسی کریه نرخ پترول لهر دوره بلند بویه و جبخاره بهابون ده جیان روزانه ده آنیه به وگریدای روشا لبنان هیه کو ایرو دوان کلیه ده لرومای جوینا ناوراوان و اسرائیل ده پیکته هر وها سرک وزیر عراقی علی زیدجی لواشنطنیه اما جوینوشیا سرکه دست بکن. آلوزیا دنابر امریکا و ایران ده گهیشتیه آستک بلند پشتیل هفکرنا کو نابر آلیا ده چه بو. ازین امریکا ده شوا سیمین ده جی لناوا ایران خستن. لی سروک امریکا دونالد ترامپ ده بیجه هنجی ریناسی جبول هفکرنه هیا. لی آلیه دنه ایران جی برسوه ده. برسوه که تون دا دهنی شف لبحرین خست و کشتین لکنداوا بحر کنداف جی هاتن هدف گرتن و آلوزی جی بخار دیمن بالکش جاره کردن ین شر درخستن هوله. هزین امریکای دشوا سیمین ده جی ایریش خاکا ایرانه کرن. فرمانداری هزین ناوندی امریکای سنت کومه لسر حساب خوی ایکسه درباره ایریشان ده آگاهی ده. لگوری دا خویانیه وان دا اپراسیونه که 5 ساعتان ده لباجارین وکی بوشهر، چابهار، کاسک، کنارک، ابو موسا و بندر عباس لگلک ارمانجن لشکریین ایرانی خستنه. سنت کومه هر وها دیار کرکو وان جارا یکمین درونن دریایی جبو لیدانا بنکیا دریایی یا بندر عباس بکارانینه. سروک امریکای دونالد ترامپ او ایریش وکی دربک مزن بناف کر. ترامپ دیار کرکو او دورپیچا لسر ایرانی نو دکن او دیج صدی 20 باجه جهمو کشتیین کو دتنگا و هرموزره در باست بن بستینن. ترامپ لسر حسابه خویی تروت سوسیال نویساند کو ادی امریکا پارزوانه تنگا و هرموزه. تبی ویه که ترامپ گوت کو ریا لحفگرنه هنجی وکریه. برسوا ایرانی جی درنگ نما. وزیر کارن درویه ایرانی عباس عراقچی لسر مدیای جواکی حنکی خوب داخویانیا ترامپ کر او گوت پارزوانه هر دمیه هرموزه ایرانه. باجا صدی 20 پرزیده لی ام عادل بن. هر وها بردف که بارگه ها ناوندی یا خاتم الانبیا هشیاری دا کو او اتجاری رینادن امریکا دا دستوردان دناب کاروبارن تنگاوه ده بکه. سروکی کمیته یا اولکاری یا پارلمنتو یا ایرانه عبدالرحیم عزیزی جی راگهاند کو وان دست به آماده کرنا قانون که نو یا استراتژیک جبو اولهی یا تنگا و هرموزه کریه. لالیدن ارتشا ایرانه لکندا و ناوندن لشکریین امریکای قرارمانج. ارتشا ایرانه لبحرینه لچند بنکین پشگیریا چکان ناوندگی راگهاندنه یا ساتلایته و آواهی نشتجیبونه یا لشکرین امریکای خستیه. وزارتا پاراستن یا یکیتین میرتین عرب جی راگهاند کو ایرانی لنزیکی هرموزه ایریش دو کشتین بارهلگر کریه. ده انجامه ده دریوانک مریه و 8 کس جی بریندار بونه. هر وها ولاتن مینا اردن، کویت و اومان جی راگهاندن کو وان موشک و درونن ایرانی ین لآسیمانین خو به باندور کرنه. ولاتن اوروپی ین وکی المانیا، فرانسا و بریتانیا جی بداخویانیه که هفبار او ایریشن ایرانی شرمزار کرن. ایرانی هشیاری دا ولاتن کندا به او دیار کرکو هفکاری وان آب امریکای را ده وکی راگهاندنا شروری حسباندن. ازن پاسداران این ایرانی بارگه امریکا لأردن بمب باران کر. ارتشا اردن جی راگهاند کو هزن وان 4 موشکین ایرانی خستنه. ازن پاسداران ایرانی به داخوینه که راگهاندن کووان بارگه که امریکا یا سر آخا اردنه ایرو روژا سیشمه وستبهه به موشک که بالستیک بمب باران کریه. آژانس نوشن آفارس او داخویانی بلاف کر. لگوری داخویانیه صوبای پاسداران ایرانی بانگ لگل اردنه کر کو بارگه امریکا جناوا آخا خواه در بخه و گوتیه هون دزانن کو تو دجمناتیا مل لدجی ولات و نینه. برواجوه
ام جوا حز دکن که هون جه گلکی زیدتر به ایش و ظلم سر گل فلسطین تکرن فهم دکن. لالیدن ارتشا اردنه به داخوینه که فرمی راگهاند کو پرگالن وان ان پارستن ازمانی بربانگا سبه یا ایرو چار موشکین جه آخا ایرانی هاتبون لعزمان تقاندنه. ارتش دستنشان کرد که تو زرارن جانی و مادی چه نبونه و او اپراسیون جبو پارستن سرواری و اولهیا که یا تیا اردنه هاتیه بریوه برن. ده داخویانی ده هشیاری هات داین که هر هولدانه که بن پیکرنا عزمان اردنه ده به برسف نمینه. لگوری ارتشا اردنه جدسپیکا شر حریمه یه ده 28 سبات ده ایرانه دستود و 81 موشک و بالافرین به پیلوت بر بولات وان و آویتنه. و وان جی دستود و 61 جوان موشک و درونان خستنه خواره. پشتیریش نوین امریکای لدیجی ایرانه بهای نفته به آوای کی گل کی بربچاف زیده بو و جی باندوره که زیده لسر همو بازاره کر. بهای نفته لبازارین جهان ایرو روژا سیشمه به آوای کی بربچاف بلندتر بویه لگوری آمارین هاتنه پاروه کرن اف زیده بون پشتی زیده کرنا زنجیره نویا ایریشن عزمانی ین امریکا لسر ایرانه شه بویه. هر وها داخویانی سروک امریکا دونالد ترامپ آ درباره راگهاندنا دورپیچ دریایی یا لسر بندرگهن ایرانه باندوره که هین زیده تر لبازاری کر. ده دانوستاندنین ایرو ده بهای نفتا خام آ برنج جسدی 5.1 بلند بو و گهیشت 87 دلاران و 51 سنتان. بهای نفتا خام آ تکسس جی بر رژیا جسدی 3.9 زیده بو و گهیشت 81 دلار و 21 سنتان جبو هر برمیلکه. تماشاوان هجا لسر و مجار راگشیاد نابر ایران و امریکا ده میوانه کی مهیه ماموسته نیاز ابراهیم جی کانادا بمره ماموسته نیاز دماغ خوش به او راگشی گلو دیسا زختن لهمبری هفدو یان دست بکرنا شرکی راست یه نوی دنابر ایران و دولتین یک بیین امریکا ده. بله سلاف و رزی من جواره و پیروزبایی کنالی و دکم یکم زاره پشنگداری دکم او روشه که تازه نه حاده دکایی یعنی او ناهندری سیستم جهانی که استان ها امریکا پشنگایتی وی دکادن او سیستم ناهندری خو یعنی ناکوچی گله بزوره او ناکوچانه یعنی بخو سیستم خون وکتوا پیشتر سیستم یعنی بچند یعنی دام دزگاوی هو یعنی مؤسساتی بو نها استا شخصك وكو ترامب وكو بوتين وكو سروكي چين اوانا دنيا بري ودبن اوانا بريتين سروكي اگر چي بناو بديمقراطي هاتنا بلا يعني ديكتاتوري نفس هندري سيستم السرمایه داری جبو هن دبيرين يعني او برياران ددن برياري سريع ببيتسوانا لإيران يعني دبيرين كأو لا يعني دومي الشرع انه هندري او سيستما او اولادي الشرعي يعني دولتنا توينا او سيستما او بخو دخوازيتن يعني بتدي او هيز شهري بيدر كويتن ولو ايرانيش براستي بشتي ويكا لزوليه كم الشر همو قياداتي وي همو لناوسون استنها يعني قرار يعني برياردان اسانيه ناو هندري او سيستما يعني سيستمي يعني او ايران كيساكا بريو دباتن جبو هندي
يعني دبینین ئەو شەڕە هەرێکە ئامانجیوی خۆی هەیە ئێران دەخوازیتن ببینێتەوە ئەو سیستەمە ببینێتەوە وەکو هێزێکی هەرێمی و ئەو سیستەمی جیهانی دەخوازیتن ئێران تەسلیم بی هەمان ڕۆلی شا وەختی بەرێ شەڕی سارد چۆن ڕۆلیوی هەبوو ئێران هەمان ڕۆلیوی هەبیتن ئەگەرنە شەڕ بەردەوام دەبیتن ئێستاکە چەند جارێکەوە شەڕ ڕادەوەستی و دەست پێ دەکاتەوە تەنهاش بۆ هەندێک کە ئێران ینی لەژێر ینی هێز ینی هێزی سەربازی تەسلیم بیتن ئێران ینی زۆر هەوڵ دەداتن کە تەسلیم نەبیتن و ئەو کارتانەی دەستی بەکاربیێتن کارتەکانی دەستیشی زۆرن ینی لە یەمەن و حوسەکانەوە حزب الله و عێراقیش و پێشتری سووریا بوو ئێستا سووریا بە شێوەیەک لە شێوەکان ئەو دەتوانی بەکاری بینیتن بۆ بەکارهێنانی ئەو ساحەیە و هەروەها دەوڵەتەکانی کەنداوی عەرەبی و ئوردیش بەێ مامۆستا نیاز نها پەیمانە کو ناوبەرە هەردوو ئالیا دەهاتە ئیمزەکردن هەری کێم 6 ڕۆژی گوتن ئەم دەم بدن هەفتوو کا ئەم لەسەر چ لە هەف بکن لەسەر چ ناکوکی مە هەبن ئەم چاوە چارەسەر بکن لێڤان 6 ڕۆژەژی بەرخۆنەدەن ئەv نیشانەیەن چنە گەلۆ ڕاستیژی ئەوێ شەرهین گرانتر بە یان وێ ئالی تێکەvin ناوبەرێ جارکردن وەرن ئالی یان ئیران یان ئەمریکا جارکردن هەنێک داویزێن زیاتر بدە و ئەv ئاگربەست دەوام بکە يعني بەڕاستی ئەو مذاکرەی تەفاهم ینی تەسلیمبوونی ئێران دەخوازیتن ئەمریکا وەکو بەری مەگوت دەخوازن هەمان ڕۆلیوی کە شا پێش شۆڕشی گەلانی ئێران هەبوو هەیبوو ئەوە ئەو ڕژێمەی کە ئێستاکە هەیە بەردەوام بێتن وەکو ڕۆلی هەمان ڕۆلی بژێرتن بەڵام ئەوەی کە ئەو مذاکرە تەفاهمە ئێران باش دەزانێتن ئەگەر تەوقیعی کاتن ئەو ڕۆڵە هەرێمیەی نامێنێتن وەکو دەوڵەتێکی پراوێزخراو و دەست و باڵەکانی لە دەرەوەی سنوورەکانی خۆی دەبدرێت یعنی ئێستا ئەمریکا بە هەموو هێزێکیەوە دەیەوێتن ئەو باڵانەی کە لە دەربەی سنووری ئێران هەیە ببڕێتن نێوکۆ دەبین لە حەزب الله لە لوبنان کۆی دەبینین کە لە عێراق ئێستاکە سەرۆک وەزیرانی عێراق وەکوی وەش لە هەواڵەکان باستان کرد یعنی سەرنەها لە عێراقە و سپتێمبەر یعنی نهایەتی سپتێمبەر بۆ عێراق دانراوە عێراق بۆ میلیشیاتەکانی داناوە بەوانی کە سەر بە ئێرانن چەکەکانیان دابنێن ڕەنگە سەرۆک وەزیران نەتوانێتن ئەو کارە جێبەجێ بکاتن برێز نیاز بەری و ئەموارن مژارە سەردانە سەرۆکوەزیرێ ئیراقیا واشنگتنێ ئەم دخوازن vê meselê li gel we nîqaş bikin dorpêça deryayî ya li ser Îranê û krîza neftê ew ê berê cîhanê bide ku derdê İran û Amerîka cuda ye lê derdê cîhana din cuda ye taybetî welatên Ewropa dibin vê krîza bihabûna enerjiyê de nihat dinalin بڵێ ینی هەروکو بەریش گوت ینی ئەو ناکۆکین هەندێک سیستەم ئەوە ینی دەگەیشتە حالەتێک ینی ناکۆکی هەیە ناو پنتێ جیاوازە ناو ئەو سیستەمە ینی یەکێتی ئەوروپا بەشێک نییە لەو شەڕە چونکە دەزانێتن ینی ئەو اقتصادیوی تحملی ئەوە ناکە بەهابوونی بەتایبەتی زستانمان لە پێشە و ینی بە لێداری یەک لە کەشتیەکانی قەتەر نرخی غازی سروشتی یەکجار زێدە بوو یعنی ئەگەر لە زستان بیتن ئەوە زێدەتر دەبی ئەوە بەڕاستی دەبتە بارێکی گران لەسەر ینی تاچی ئەوروپی و لەبرەوە ینی کەش و هەوای ئەوروپا یا ئەو هەلوبەرزەی کە ئەوروپا تێدا دەژی پێویستی بەوەی هەیە بە وزە هەیە ئەو وزەیەش ڕۆژ بە ڕۆژ سەرەکەی زیاد دەبێت و دەبتە گرانی لەسەر خەڵک لە شێوەیەکی گشتی جیهان بەتایبەتی لە ئەوروپا و ئەمەش ینی وا دەکاتن ئەو شەڕە ئێستاکە دیسان دووبارە دەست پێ دەکاتەوە شێر ینی بە جۆرەی قراری کۆنگریسی ئەمریکی دەبێ هەر 6 ڕۆژزارێک یعنی ئەگەر ئۆپەراسیۆنێک بکرێتن دژی دەرەوەی سوورەکان لە ئەمریکا پێویست دەکات
موافقەیە کە زیاتر بێت دەبێت موافقەیە بێت. ئێستا بۆش ئەو مەسەلەی مزەکەری تەفاهم هاتە پێش لەبەرەوەی پشتی ئەوەی کە چڕ ڕۆژ شەڕەکەی کرد دەبوایە ئەو شەڕە بوەستێ بۆ ئەوەی دیسان دووبارە خۆی ئامادە بکاتن لەلایەک لەلایەکەش ئەگەر هاتووی ئێران بتوانێت تەسلیم بوون لە ئێران وەربگریتن. ئێران ئەو ڕاستیانە دەزانی و کارتەکانی دەستی خۆشی دەزانیتن ji bo hindê yanî dizanîtin ke ew sîstemî sermayedarî bihabûnê neft û bazarekan yanî tesîrî dêbîtin û karîgerî dêbîtin û renga netwanîtin berdewam bîtin. Ji bo hindê Îranî jî dizanîtin yanî ew sîstema sîstemekî nazik e. Yani her katek ew şerre berdewam bî bihayê neft we bilind bibe. بله مامۆستا نیاز نها ئیرۆ داخوێنین ترامپ یê balkêş carkirin ketin rojevê dibêje êdî tengava Hormuzê destê mede em ê bibin parêzvanên wê lê divê welatên kendafê pera bidin. Yani ev daxuyanekî mirov çi jê fêm dike demeke nakokî û şer di navbera wan û Îranê de carkedinê dixwaze fişarê li welatê kendafê bike di mesela pera de. واحد وهرتم واحد يعني ترامب او يعني هم شتيك بصفقات هذيك صفقات تجاري يعني او سياساتك دمشيني انها او دصلاتي ويه او كما بالي قلت او سيستم سرمایه‌داری انها مؤسسات بروانا بعدن يعني مدى دبينين نا كونغرس نا وزاره الدفاع امريكا نا هيت مؤسسات ديك دن يعني رولي ويني رولي ترامب نها بوخو بريال يوجد هو لتشارتوي صفقاتي تجاري ده كواش براستي يعني كارثات لبو مروفاتي دروز دكا وحسن ودبي يعني او سيستما بروت نزيد بتولا تكتو لبروا يعني او سيستما هي تحمل كردنيه يعني تشوف خلق پشتیداری ناکە لە بڕیاردان ئەوەی کە حسابی بۆ ناکرێت خەڵکە ینی دەبینین ینی خەڵکێکی یەکجار زۆر ناڕەزایەتیەکان زێدە دەبیتن هەم لە ئەوروپا هەم لە ئەمریکا ئەوەش وا دەکاتن کە ینی هەر جارێ بە جۆرێک ئەو سیستەمە خۆی نوێ بکاتەوە بۆ ئەوی بتوانێتن ئەو ئەزەماتانە ئیستیعاب بکات. لە ئالیدنێ ڕۆلا ئیراقێ divî şerîde ew ê çi be bi taybet bi serdana Elî Zeydî ya Washingtonê ku ev du rojin dihat plankirin ku bi Trump re rûne lê hevdîtina ku çêbû bi nûnerê taybet yê Trumpê ji bo Sûriye û Iraqê bû di wir de jî rewşa herêmê aloziyên ku çê dibin rewşa şer hate nîqaşkirin beriya ku rewşa aborî û sozên ku Amerîka dabûn wan werin gotûbêjkirin. Li gorî we ev çi bû guhere? بله خودی عراق او سیستم عراق چه بوده لسر دستی امریکا و دستی ایران دروز بوده یعنی او چند سالی بری یعنی او 25 سالی 25 سال هذا به یعنی او ولات دروز او سیستم دروز با او رژیم العراق دروز با یعنی لسر دستی ایران و امریکا دروز با استنها امریکا و ایران ناکوکی داره او يعني عراق نكارث يعني حتى يعني شري امريكا وايران يعني كواتا او سيستما اساسا او باريزواني نامينتن يعني او سيستما دا باريزي امريكا وايران بوا يعني هو حقيقتك جبو هندي مثلا سروق وزيراني عراق يعني بشتي موافقه ایران سنها لامریکا دخوازیتن او عراق بدل بیتن لو شريكه هي بلا بس زوج زحمته چونکه ایران توا مثلا دي حزب الله بكار بيني لو شره وهروها حوسي كان بكار بيني اواش دي او ميليشيات انا يخوي لناو عراق دا بكار بيني دجي امريكا و يعني شرقاتك يعني حالته جوا هيزدو ضلنا بدن ايران او جروب عليه سرب خويتي بكاريان بيني يعني دعوة كردني زيدي بوك عراق بيلان بكري لو شرا بما يعني هو شيء بيسوده
چونکە ئەسڵەن ئێران ڕێگا ناداتن عێراق بێلایەن بیتن. بل د ورده ولاتن روجاوای تایبتین اروپای یکو باندورکی راست راست و آلوزیه دبینن مثلا انرژی مثلا گاز و نفته ده و دیسا جی ولاتن اندامی ناتوی دیسا ین لوان ولاتن اروپای اوه دورده رولوان چه به اوه چه به هلوسته نشان بدن دمکه کو دگوتن زخته لامریکایت که یان ترامپ دکن جبو کوی شری راوستین نها زفيري ناتو لتركيا جريدرا فاشلترين يعني زفين بو چونکە ئەجندایەکان جیاواز بوو ناوگوندنی ناتۆ يعني ئەو یەکێتیە ناکۆچی يعني ناکۆچی دارا يعني نەتوانرا سەرکەوت هەندێک پرۆپاگانداش بۆوان کرا کە یەک خیتابی سیاسی یەک ئەرک بەسەر هەمووان دابەشکرا بەڵام هەست دەکەم ئەو شتە ڕاست نییە و چونکە ئەجندایەکان جیاوازە بەشەوەندیەکان جیاوازە ئەوان ینی ئەوروپا بە جۆرێک تێدەفکری و ئەمریکا بە جۆرێک تەمەشای وەزعەکە دەکات ji بۆ ئەوە ینی ئەوان هەست دەکەین ینی ئەوروپا هیچ شتێکی لەو شەڕێدا نییە ینی تەنها زەرەر دەبی ئەویش کە بەهای گاز و نەفت زێدە دەبی کە ئەوەش کاریگەری ڕاستەوخۆی لەسەر دەوڵەت بە دەوڵەتی بۆ خەڵکەکەی ناو ئەوروپا دەبیتن. بله gelek spas mamoste Niyaz İbrahim ji bo şiroveyên te ji Kanada bi me rabû. Spas dikim. Gelek spas. Silav rêz. Belê temaşevanê hêja em dewam bikin. Li Romaya İtalya îro di navbera Lubnan û İsraîlê de gerekenû ya danûstandina dest pê kir. Ev danûstandin dewamiya hevdîtinên li Washingtonê ne. Lubnan dixwaze İsraîl ji başûrê welat vekşe لە حکومەتە نەتەنیاهو jî dibêje bila Hizbullah berî her tiştî bêçek bibe. Ev daxuyanî li pey heftên û arman jî zextan ku pêl hev dibikin. Beyrût hêvî dike ku di çarşûveya peymana bi navbênkariya Amerîkayê de gavan ber bi paşvekişîna İsraîlê ji başûrê Lubnanê bavêje. Ev hewldanên dîplomatîk piştî ku Hizbullah û İsraîl di didiyê adarê de ji nû ve ketin nava şerekî giran bi serkêşiya Amerîkayê dest pêkir û birêve diçin. Ev pêvajo tevî dijberiya tund a Hizbullahê jî dewam dike. Hizbullah bawer dike ku tenê zexta Tehranê li ser Washingtonê dikare dawî li şer bîne û paşvekişîna İsraîlê misoger bike. Li aliyê din Artêşa İsraîlê herêmeke ku jê re dibêje herêma tampon yan ewle bi kurahiya 10 kilometreyan di nava axa Lubnanê de avakiriya li wê derê bi cih bûye. Berî niha di civîna 26 hezêranê ya li Washingtonê de nexşereyekî peymanê hatibû îmzekirin û danîn. Di vê peymanê de bang li bêçekirina komên çekdar bi taybetî Hizbullah û belavkirina artêşa Lubnanê li başûrê Lubnanê dikir. Lêbelê Hizbullah ev şert red kirin û İsraîlê jî ragihand ku heta Hizbullah hebe ew ê ji başûrê Lubnanê dernekeve. Çavkaniyên Lubnanî ji ajansa Reutersê re ragihandin ku şandeyên her du welatan îro û sibê li balyozxaneya Amerîka ya li Romaya İtalya dicivin. Divê civînê de wê cîbcîkirina vê peymana çarşoveyî were nîqaşkirin ka çawa dikaribin têxin pratîkê. Wezîrê Derveyê İtalya Antonio Tajani ragihand ku welatê wî bi dilxweşî mêvandariya van civînan dike ku Roma wê bi vê yekê bibe paytexta aştiyê. Conversations and make real and tangible progress so that Serokwezîrê Iraqê doh berê xwe dabû Washington. Îro jî Elî Zeydî li Washingtonê bi nûnerê taybet ê Amerîka yan ê serokê Amerîka Donald Trump ji bo Sûriye û Iraqê re hate gel hevdû dîmen û wêne hatin parvekirin. Serokwezîr Elî Faleh Zeydî doh êvarê li gel nûnerê taybet ê
سروک امریکا دونالد ترامپ یج بو عراق و سوریه توم باراک جویا. نویزگاه راگهاندن یا سروک وزیر عراق دربار مجاره ده لسر حساب خوی ایکس داخویانی کی بلاف کر ده و داخویانی ده قال و هفدیتنه هاته کرن کو هر دو آلیان آسوین هفکاریا دنابر عراق و دولت نیکوین امریکای ده گوتو بیش کرنه لسر روشا اولهیه و پیواجویا آبوری و گوهرتنا آبوری ده هر وها گشدان داوی ین لحرمه برفرهی هاتنه گوتو بیش کرن. ده داخویانی ده دیسته هاته دیار کرن کو رودان داوی ین لحرمه اوه باندوره که گلکی زیده لعراق جی بکن جبر و یکی جی دوه اولهی و آرامیا عراق وره پاراستن. هر بها سروک وزیر علی فالح زیدی پیشوازیا نونرین جواکا خریستیان یا عراقی و کارساز عراقی ین لدولت نیکوی ین امریکایی کر. لالیه دن نونرین کوشبرین عراقی آماده بون لوه جوینه و گوتن کو او حاضرن تیکه و نوا بازارا عراقی. امبر خوبدن اوکراینیا شر دناور روسیا و اوکراینای ده به ایریشین گران این موشک و درنان بردوام دیکه هاته راگاندن کو ایرو سرس به ارتش روسیا لگلک باجارین اوکراینیا بنسازی انرژی کرنا آرمانج. لالی دن پشتی جوینا دو آل پاریسه ولاتن اوروپای بریار دابون کو پرگالا پاراسن هوایی یا نو بلزگینی بشینن اوکراینیا. سروک روسیا ولادیمیر پوتین جی هشیاری دا کو ایریشی کو ایریشی وان بکه اوه ببن هدف و اف جوکی جوینا شرخوازی جالی کرملین و هاتب ناف کرد. شر دنابرا روسیا و اوکراینای ده به ایریشن گران ان موشک و درونان بردوام دکه. ایرو سر سبه ارتشا روسیای به نسازین انرژی ین لگلک باجارین اوکراینای کرن آرمانج. ده انجام آبان ایریشانده لهنک هرمان الکتریک قطبویه. لالیدین هزم پاراستن هوایی یا اوکراینای راگهاند کو وان پرانیا موشکن روسیای لاسمان تکبرن. هر وها هات راگهاندن کو ده انجام ایریشن روسیای ین لسر باجار زاپوریژیای 11 سیویل و لخارکی ویجی 6 سیویل بریندار بون. اف گشدان پشت جوینا دوه آل پاریسه ته کو لیدرن سهو هفت ولاتن هف پیمانیا دلخوازن لهف جویان. ده انجام وی جوینه ده ولاتن اوروپای بریاردان کو پرگالا پاراستن هوایی او چکن نو بلزگینه بشینن اوکراینای. هات راگهاندن کو اف سیستما نو ده وکی الترناتیفه که ارزانتر لهمبر پاتریوتا امریکای وره پیشخستن. سروک اوکراینای ولودیمیر زلنسکی دیار کرکو ایریشن به موشکن بالیستیک چکا داوی یا روسیایه او به شر درج دکه. هر وها سروکومار فرانسای امانوئل ماکرون جی اشکره کرکو وان دستور دای اوکراینای دا موشک او چکن فرانسی لسر خاکا خو چه بکه. سروک وزیر پولونیای دونالد توسک جی گوت کو جبر هلوستا تونت آ پوتین آگربست آنجی آشتی ددمک نزد نپیکانه او شر ده حتی زوستان درج بکه. لالی ادین سروک روسیای ولادیمیر پوتین راگهاند کو او برسوکه پر گرام بدن ایریشن اوکراینای ین لسر پارزونگه هم پترول او تانکرن روسی. پوتین دیار کرکو او ایریش بونه سدما کریزا سوتمنی لولاتوی او گوت لکو دره هول بدن ایریش خاکا روسیای بکن برسوامه ده چند قط هین تندتر به. هر وها برپرسن هرمیین روسیای راگهاندن کو ایرو سر سبه درونن اوکراینای ایریش رافینریین پترولین افیپسکی او صلواته کرنه. ده انجام وان ایریشانده آگر به هر دو سانترالین روسیای کتیه کو کپاسیته وان آسالانه 16 میلیون تن پتروله. نوچایا هری داویا لزگینجی کو ده آژانس ده درکتیه پیش دبیجه کو سرک وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو هشیاری دایه برپرسین ایرانه گوته گر کن ایریش اسرائیل بکن او پر حشک برسوه بگرن افجین نوچه هری داویا کو کتیه روژه ده چارچوبا شر و آلوزیا دنابرا ایران و امریکا ده هم وقتی هفدیتنین لرومای دنابر اسرائیل و لبنان ده اف داخویانیا نتانیاهو دکوه روژوه. امبر خوبدن فرانسا لفرانسای ایرو سالوگر شورشا نتواییه و لوی داره پیروزباهیه که هیه او جی
ودگره سال 1708 و نهان. ایرو د مراسیما کو چبویا لشکری ده ارتشا فرانسا لکیلک اویجی لشکرین اوکراینا و ولاتن هوالبند جه گرتن. سروک اوکراینیا زلنسکی و سروک گلک ولاتن اوروپا جی لرخ ماکرون تevلی و مراسیمه بود. Удари балістикою стали для Росії останньою ставкою. Piştî civîna lîderên sî û heft welatên ku piştgiriya Ukraynayê dikin, îro li Parîsê ji bo çejna neteweyî merasîma leşkerî ya mezin hat lidarxistin. Duh li paytextê Fransayê dibin sîwana hevpeymaniya dilxwazan de civînekê giring ji bo Ukraynayê çêbû. Îro jî lîderên ku beşdarî vê civînê bûbûn, tevlî merasîma leşkerî ya li Şûnzelîzê bûn. Li gorî qesra Elîze, ev merasîm ji bo Macron derfete ku ji nû ve çekdarkirina xweseriya stratejîk a Fransayê û şiyarbûna stratejîk a Ewropayê nîşan dide. Di nava merasîmê de nêzîkî 6700 leşker, 98 balafir û 315 vesayetên leşkerî cih girtin. Di pîrozbahiya îsal da li gel leşkerên Fransî, 500 leşkerên ji welatên hevalbend û 25 leşkerên Ukraynayê jî tevlî merasîmê bû. Li gel serokê Ukraynayê Volodymyr Zelenski, 24 serokên devlet an hükûmetên Ewropî tevlî merasîmê bûn. Di nav wan de serokê Almanyayê Keir Starmer û serokê Danimarkayê Mette Frederiksen jî hebûn. Serokkomarê Fransayê di axaftina xwe ya ji bo artêşê de ragihand ku armanca wan a herî mezin parastina aştî, azadî û serweriya hiqûqê ye. ام لآلمانیا جنوشیکی باره پارو بکن دادگاه بلند آباجار میونخی یه آلمانیا دو جزای گرتیگه لهفجینین عراقیین اندام داعش بریکو دو زاروکن ازیدی وکی کوله بکار آنی بون و اونا بریود برن. دادگاه به دلیلین کو کمکوژی کوله کرن و استثمار زایندی پیک آنه جزای گرتیگه یه حتای لزلام داعشی بری و 9 سال و 3 ماه جی جزای گرتیگه لهفجیناوی بری. هر دو سوجدارین کو د سال 2024 د آلمانیا هاتبون گرتن جبر اشکنجه کرنا زاروکین ازیدی یم 5 و 12 سالی هاتن جزا کرن. Li bajarê Münihê Almanyayê duh dadgeha bilind cezayê hepsê li hevjînên Iraqî yên endamên Daişê birî. Ev her du kes ji ber sûçên komkujî, sûçê li dijî mirovahiyê, kolekirin û istismara zayendî ya li ser du zarokên êzîdî hatin girtin. Dadgehê li endamê Daîş yê girtî cezayê hetayê birî. Lê ji ber ku hevjîna wî di dema sûç çêbûne de dibin 18 saliyê re bûye, dadgehê 9 sal û 3 meh cezayê girtîgehê lê birî. Li gorî biryara dadgehê, van kesan di navbera salên 2015 û 2017 de li Iraq û Sûriyê du keçên êzîdî yên 5 salî wekî kole girtine. Suçdarê zilam destirêjî li her du zarokan kiriye û hevjîna wî jî tundiya fizîkî li wan kiriye. Di rûniştina biryarê de îfadeyên zarokên mextûr jî hatin xwendin. Zarokan di îfadeya xwe de gotin, em êzîdî kole bûn. Heya kûçik jî ji me qîmettir bûn. Zarokatiya me tenê bi êşê derbas bû. Hate diyarkirin ku hevjînên sûçdar ev her du zarok ji endamên din ên Daişê re hiştine. Her du sûçdar piştî ku di sala 2017 de ji Sûriyeyê reviyan, di sala 2024 de li başûrê Almanyayê hatibûn girtin. امبر خوابدن آگاهین کل سر ویروسا ایبولا درکتنه رخصتنا تندرستی جهانه راگهاند که انجام نخوشیا به ویروسا ایبولا لکومارا دموکراتیکا کنگوی دبه که 4 قات جامارین فرمیین کتین راگهاندن زیده تربه. لگوری آمارین فرمیین هری داویه ین کنگوی جنیو مها گلانه و که ویروسا ایبولا لولات هاتیه دیتن زیده تری 1906 کس به ویروس کتیه و زیادتری 700 کس به ویروس مریه. لبله گریننده یا روشن آورته یا رخصتنا تندرستی یا جهان چیکوا ایک وازا
o da yan ilk vauza derbarê meselê de daxuyanekî balkêş da ilk vaza eşkere kir ku asta rastexîn a belavbûna vîrusê herî kêm 2 heta 4 qat zêdetir e û ji hêjmara bûyerên ku heta niha fermî hatine qeydkirin û belavkirin zêdetir e. امبر خو بدن امریکا لیالت ماین امریکای افسرین سازیا کوشبری یا فدرال گله بردان عربه که ولاتی کی کلمبی 26 سالی تدهات کشتن پشتی برتکین توند انگل هات راگاندن کو افسر توانبار جکار هاتی درخستن و پولیسین فدرال لسر بویره لپرسین دانه دست بکر لیالت ماین امریکا افسر سازیا کوشبری یا فدرال گله برده عربه که او ولاتی کی کلمبی 26 سالی کشت. بویر دو سر سبه در دورا ساعت 7 ربکان لباجار بیده فورد قومی. حتی راکاندن که کسی جان خوش دست دایه ناوی جان سبستیانه خودی زاروکه او دستورا وی یا کار یا فرمیل امریکای هیه. شاهدین لجیه بویر دبیجن که سبستیان بریا واره کشتن غیریه او گوتیه من هول دا که از بسکنم. جشله سال 2026 و ور و اپراسیون درسینور کرنه لسرانسری ولاد برفره بونه و جه افسران را کوتا گرتنا روزانه 10,000 کس هاتیه داین. افزختو لزا اپراسیونان دناوا هفته ده بوسدما کشتنا 2 کسان. هری داویه هفته بوری ل هاوستونه زلامکی مکسیکی هات بکشتن. پشتی برتکن تند انگل افسر کو گله بردابو وی کسی جی کار هاتو درخستن. پولیسین فدرال این امریکای و سردوزگری ماینه لسر و رودانه لپرسینه کی برفره دانه دست بکرن. تیوان بویر و کراستان جی کیف خوشی لیگا جهان دوام دیگه کوبا جهانی 2026 هیدی بر بداویه ودشه ایشف ده قناغانی فینال یا کوبا جهان ده فرانسا و اسپانیا تنه پیش بری هفدو. ماچ ده ساعت 22 دیان لامریکا دست بیده که. ماچ دیامین آنی فینال جی ده سبه دنافبر آرژانتین و انگلیستان ده وره لیستن. ماچین کوپا جهان به هیجانه که پرمزن دوام دیگه. ایشف ده قناغانی فینال ده فرانسا و اسپانیا لستادیوما آت یا لباجاره آرلین تونه امریکای دن پیشبری هفته. او روبرون ده لگوری ساعت اروپای ده ساعت 22 دیان ده دست پی بکه. ده لیستیکا دیامین آنی فینال ده جی سبه تیمین آرژانتین و انگلیستان ده ورن لهمبری هف بلیسن. امبر خوبدن اسپانیا لباکور اسپانیا هر سال فستیوال سان فیرمینه ته لدارخستن بلکی ناف جوار عجیبه لی هر کسی اف دیمن به سالان دیتنه دوی فستیوال ده مروف گایان بردن درون و افگا ددن شوپاوان فستیوال نافدار آسان فرمینه وکی هر سال ایساجی لسپانیای لباجاره پامپلونوی به بشداریا به هزاران کسی بریود شه. افچالکی هر سال دناور 6 و 14 تیرمه ده تل دارخستن. بشدارین کو کنجن سپی لخوا کرن و فولارن سور لستوی خواه گراندنه جه پیش گایان باز دن. لید بزیده گلک جاران مروف دکیون خواره و گا پیلوان دکن. جوانه که کو بزا خواه دوام دکر هفسنگی خوان داکر و کت خواره و گا د سرویره در باس بون و گلیه ترس چیکر دناوا کسین حاضر ده و لسر مدیا جواکی گلک دیمن هاتن پاروکرن
و قربلغ چبو. کاربدستن تندرستی ین فستیوال راگهاندن کو اف بویر جارکدن نشانده کو اف لیستیک و فستیوالا بویرنگی چقاسی خطره. هرچند هر سال هشیاری لسر و بزتین گرنجی جارنان انجام پرگران درد کهون هوله. بله تماشاوان هجاد نوچه فوتبول ده امجار کردن ببیجن ساعت 21 بدم اروپایی او ایرو ماتش دناو برا فرانسا و اسپانیا ده هبه او هر کس بشوپینه که انجام و بچرنگی بن دما وان ماتشا ده جی انجام وان درد کهون قربلغ لهر دوره چید به ایرو جمع بشوپینن سبه جمع بشوپینن که اف قربلغ و هیجان او چاوا در باس به به نوچه ام خاطر خوش ود خواستن نوا خوشی ده ببینن ایوار باش